Başla Başladı. Böyle bu alanına kalkıyordu. Oldu mu? Yem değil mi? Durasın tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. En birinci Allah Teala көп maqtov şükürler eyleler onlara. Allah Teala bizi şunday günlerge jetkizip özünün ulu olgan Ramazan ayında oruca tutup aytip tahajjud günlerinde ibadat kılışыбызга Allah tozuk berip жатат. Эми урматтуу ютубандар, akalar, ukalar, балдарым, ayırıkça жаш балдар тынчтыкты сактагыла болушунчачы. Бул жерде эми мына оюндун шарты балдар угуу алгыла, жаш балдар айрыкча. Жеп кулагыңар менен. Оюндун шарты биринчи очокто тартипти сакташ. Эгер тартип сакталбай, ызы чубалып, туруп, басып, күрөшүп, титиребе турган болсо, болду адам немеге кошулбайт. Сразу ишке чыгарабыз. Жерде азыр охранниктер бар, ишке чыгарасың. Өлөт, сразу чыгарасың, майлы? Ызылдаганда. Ооба. Ошого ызылдай отуруп бергиле, майлы? Анан бул турлар. Оюндун шарты мындай болгон. Birinci tınç oturabız. Ekіншіден суроо айтылганда кол көтөрүп, анан кийин бирөөнү айтсак, анан ошол адам туруп жооп берет. Отуруп эле бул мындай андай деме жок. Эгер айта турган болсо ошол адам да сразу оюндан четтейт. Отуруп туруп сразу айта турган болсочу, айт дейлик деле. Түшүнүк болдубу? Kol götürürsünler, ayıp degende anan aytasınlar. Bu olsa bu mınanda anda aytıp, haligi nime joğun aytıp koya geç yok. Sebep miyakta adamlar da oynaş gerekler, bro. Oşunda kılayım inşallah. Orduzda oturup kıkırbayız da. Andan mesela Bismillah deyip durup başlayız inşallah. Hazır loğu belekler jaş baldarga teşekkür edetçi. Jaş balдар degende şu mekte okçulara teşekkür edetçi. Mekte okçulara teşekkür, soruları da ошондой. Сал жеңил. Андан кийин жаш балдар бүткөндөн кийин биякта чоңдорду бар.